Otena bayasithanda abantu. Otena bayasithanda abantu. Ani bafowethu nodadewethu sanibonani nibingelela Umzimbakhalimal lapho nogotsha ngamandla kwecansini ulala nophenduka ukuthi uthanda zimbiza phansi amaphele phika umhlanganyelo ushumi lenyanga nenyanga ngaphezulu ayivuthula zonke zihambe zokhala konini sengikhona ke egoli bafowethu sengikhona egoli sitheleke izola phakathi lapha eRandburg nansi inkantolo lapha esikhona na inkantolo lapha esikhona so support Mchunu Macingwane untombazi imqoma ngoba zimdabukela kepha zamqoma zimthanda imvumane evume Obama kwelasemelika ushayisa ngomuntu uzophulaphi insizwa ungizwe umfoko Mchunu eqopha umlando konakele baba lapha liyagcwala ikhontamu segcwela u2 amakhontamu hayi phela konakele support sikhona lapha support ungizwe umfoko Mchunu bafowethu Ayikhale sikhona manje bafowethu la support lona iqhawe leli namhlanje nazi insizwa sikhona isuka kwaNongoma isuka eGoli zisuke eThekwini uyabona nje ubona ijacket ifase kanje awubuzi ukuthi iKZN cha bafowethu sesifikile lapha eRandburg Magistrate Court so support ichunu lapha noma sidabukile kodwa ke sizoza ukuthi khamba kanjani asazi ukuthi uzokwenzekani kodwa ke sinethembe lihle ngoba ithemba lilahle asilindeni bafowethu siboneni ukuthi kuzohamba kanjani nodokotela nangu naye ukhona nabanye basendleleni noseduze naye sibamsane nje bafowethu akukho engingakusho ngiphawule ngecala ngoba umthetho nendawo yawo esingazi ukuthi kwenzekani hayi mhlonishwe ngiyabonga so bafowethu ke injalo indaba sikhona lapha so support umfowethu bese niyekela into yoqhawe lami nikude mniwe boqhawe lami umuntu mayesekuhle mase kukubi umuntu niyabaleka iyeke leyo nto bafowethu umuntu ufuna ube naye kubheda ube naye kukuhle umsupport ekubheda umsupport kukubi umsupport kunjani so ke bafowethu njengoba sikhona ke lapha eRandburg ePitoli ungizwe ke bafowethu ube icala lakhe lenzeke endaweni yakwaMayimayi lapha athi yokwenza khona imida briefing waphethe engayenzanga imida briefing khona waphethe seyenza eSandton kodwa ke icala lakhe ube seboshwa ke waseboshelwa epolice station yase Pretoria icala lakhe ke lithethwa njengamanje ke lana ke eRandburg ilapha ke icala lakhe likhona ke kugcwele ke ngaphakathi ke manje intatheli zigcwele ngaphakathi akwazi ngisho ukungena njengoba ubona lapha phezulu nakho lapha phezulu mina into ebalulekile ukusupport ungizwe ukuthi ngingenile noma ngingena ngakusho lutho kimi lokho kodwa kubalulekile ukuthi ngimsupportile umfowethu futhi ngeke uze kushintsha lokho ukuthi ungumfowethu and okunye engibukayo ungizwe njengoba kuvulwe le account evuliwe nami ngifike sivuliwe safike safaka imali esiyifakayo abantu abayeke ukwedelela nokugxeka ku Facebook umuntu uma ngabe kuukuthi uyeza ukuthi yena akahambisani nalento akathule uyabo